Maham Foreign Minister jongari Israel banumsya mahonu kujan ya General Secretary jongga United Nation katau Antonio Guterres to mentangnya sengap ya kani kuboran kon hadirin kejing ter ballistic missile dari Iran sekali Israel hadu kumba sispa perpeo hadu arspa syaganung ba Tel Aviv kepada waining nung ba kibahe apo kari Israel kapala pelong sisndon ban kiwen kiri po Middle East dan rugi ba ong ba kalawan kis non katma ba hapo Middle East lane po kiri Aram kamtam ke Israel kalmaham ya kari Iran larakan ngai biteng nagaliang jong kari Israel ro kanumap ya kari Iran Foreign Minister jong kari Israel ulamaham yu General Secretary jong ka United Nation katau Antonio bomde menrung sepo Israel lane depan korbar ya kari Israel namar ba hadu bakari Iran glasiat adu ars pak teli ki ballistic missile sepori Israel sepo Tel Aviv ane nagaliang uteuhe jong UN uklam kondem lan penrem ya ke Iran halor ketiga jingsiat namding jongka ya ke Israel bat ulong susu uni Foreign Minister jong ke Israel ya gitu kiri baro ki bom penrem lan kondem ya ke Iran halor ke jingsiat missile jongka sepo ke Israel bakimbit bonon kujan sepo kendau ke siap jong ke Israel Ulang hoi bagi babun kiri jong kiri kilapan pau lan penrem ya kiri Iran halor ka jingsiat namding jongka siapo kiri Israel bat kaddu nagaliang udah minister ni Foreign Minister jong Israel ulah penkut dak baong baka Israel kan ya biteng baik kumdo panyadai gibri ulah jong bat kum juru penklan yala kiri klem u Antonio lane u General Secretary jong ka UN hakawi pat kubor kata Nau Presiden jongari mereka kata Joe Biden ulapan pau bagi Israel kadon jeng temu ban kerwen yagi parum penyang jongari Iran ulapan pau bahoi kari Israel kadon kam ban defend lane banana yagi beri ulajong berkum juru yala ka jongari henry kam pan ban sim yak senjam hadu uput ban keput sendon daga petinge yagari Iran ban nagaliang Supreme Leader jongari Iran katau Ayatollah Ali Khamenei ulapan pau ba kasungusuk sungsanya po Middle East kan omwan lara kibor sipai lana kibor jonggari Amerika bat jongga European kindang sa baik hapo kaneka tany lara kibor sipai jonggari Amerika bat jongga European fus kinmino na po Middle East kamut kasungusuk sungsany kanwan ha katika tany ulo ang rudai kejengwan tuklar jongga kibor ke banabar krapelong si sendon ban ki kakak gitma bat kajingan at hapo Middle East dekat ba kajingan at apring kari Israel bat kari Iran bagleno Hezbollah kampat kon ngindengi ap yiwi pat kubor kumta subscribe ya kari channel ba pila banyu i on upload yiwi pat ki video kuble sibon